va ri ku na nkayivelo wa vadyondzisi lava dyondzisaka tindzumulo ka ti-foundation phase na foundation phase na intermediate va ri ku na nkayivelo la na GET va ri vadyondzisi vo tala va le ku endleni leswiya swa FET, further education and training. Loko andla B.Ed i endla na further education and training, kambe ka foundation va intermediate phase hi ndlela leyo va ri vadyondzisi va kayivela. Sa hi ku tumikisela munghana lona FM a talangi timhaka ni langutela ku bula na tatana Eric Mathevola yo i khale ni nga si bula na vona nkulukumba lava hi 20 timinete ku bela awara yan'we hi ta va ka hi bula hi timhaka ta pfhumba leri ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo yi nga ri teka ra ku va ku langutiwa hi timhaka ta nhlawulo wa tihuvo ta vufambisi bya swikolo. Se swoleswo ta va kha hi languta swoleswo hi bula na vona hi languta ku va ri yini hi mhaka yeleyo hi lava va nga ka timhaka ta mafambisele a hi bula na vona malembe ndzhaku na haxa minongonoko ya tidyondzo. Se ni ta bula na vona hi 20 timinete ku bela awara yan'we nhlekani wa namuntlha. 0860 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. A hi ku tikumisela mina ku wela nga angula u ri ko u angula u ku yini u khometi timhaka hi ndlela yoyoleyo, kambe ke wo sungula mingiseri veri kona la layinini leyi a hi tweni ku angula ku yini nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Mpfukeni hi pfukile hi ngovo hi pfukeni bot a khensa swinene makwa mi ri yin'we ni khensa na n'wina muhaxi man loko mi kha mi lehi lulamisa ka timhaka ta ku vona ku marito ma Xitsonga kumbe Xitsonga xa hina hi xi vulavula hi ndlela leyi nga yona, swa khenseka swinene. Hi yin'wana ya ti-basic objectives ta radio teto, so mi endla swona muhaxi mo ni swi vula sweswo kahle swinene. Muhaxi kwala ku heleni ka vhiki hi vone ku ri na nhlengeletano leyi va ngo i rally ya African National Congress Manifesto a Durban. Hi vone yi fambe kahle swinene ngopfu. Wo fana na mina swi ni tsakisini mhaka ku ni vona that massive attendance. It was like a political statement that the African National Congress lives and it lives. The critics, not the haters wa ANC lava nga kona va le ku rhumeleni mhaka ku leswi va hi navelaka swona ntsena a ku ri ku kumeka ku ri na mavangwa ka stadium lexiya swi tikomba ingaku hi le ku tsekatsekeni, mara ni tsakisiwa hi vanhu hinkwavo lava va nga arranger va organizer kusuka ka ti-region na ti-province. Ni nga ku ni ka branch level va kumeka va ya ta stadium va la ta kombisa ku African National Congress leya ya hina va yi rhandza. Leswi ni nga swi kuma ka manifesto launch leya ni ta teka swimbirhi hikokwalaho ka nkarhi muhaxi. Priority ku streamline kumbe ku hungutiwa ka ti-priorities mhaka ku loko ti-priorities kumbe leswi mi lavaka ku swi endla swi va swi tele swi kumeka swi mi bayizisa. Se ni tsakisa hi mhaka ku NEC loko hi tshame hansi yi tenano a hi hunguteni hi endla ku va 6 ntsena leswi hi fanelaka ku swi languta ku hi yisa ku yini mahlweni ku pfuna vaakatiko va Afrika-Dzonga hi ku angarhela. Hi rhandza ANC a rhandza ANC ta pfuneka endzeni ka swona. Va tshikelele timhaka ta ti-job opportunities kumbe ku mintirho leyi fanelaka ku tumbuluxiwa. Va tlhela va kombisa ku mintirho a yo tumbuluxiwa ntsena, yi tumbuluxiwa hi loko ku ri na leswi vuriwaka massive infrastructure projects na industrialization. yi khomeni kwala hi sungula hi xavisa laha banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM 20 timinete ntsena ibila wena ya 20 ama kombisa hi kha hi hetsela mingiseri amuku yini. Yes, ana ha kombisa timhaka ta ku mintirho leyi yi fanelaka ku kumeka yi kha yi tumbuluxiwa ku vanhu vaakatiko va Afrika-Dzonga va tirha yi ta kumeka ntsena loko ku va na leswi vuriwaka massive infrastructure project ti va ti ri kona, ene sweswo
swi ta endliwa hi loko na timhaka ta gezi leti na tona va nga tikhumba to kumeka ti kha ti lulamisiwa ku nga ri swa ntsena ku fanele ku va na leswi va ngo i ti-industries kumbe tifeme loko vanhu va ku tala loko mo endla research vanhu va ku tala a va tirheli mfumo vanhu va ku tala va tirhela tifeme hi ku hambanahambana ka tona xin'wana ni nga vuya ni xi underline i timhaka ta kwalaya va kha va yi tshikelela mhaka ya ku vanhu lava nga na malembe ya 35 ku ya halaya kun'wana na vona va fanele va absorbiwa ka timhaka ta ku va fanele va kumeka va kuma mintirho. They must not be casted aside va nga kumeki va vekiwa tlhelo hi mhaka ku na vona va na mindyangu va na leswi va fanelaka ku swi fikelela hi kumeka va kha va tirha. Xin'wana lexi ni lavaka ku hetisela hi xona muhasi timhaka ta corruption leyi hi vonaku hinkwenu ku yi le ku endlekeni Afrika-Dzonga kasi at all levels va yi tshikelelini ku yona na yona yi fanele yi kumeka ku va na migingiriko yo karhi kumbe measures which have to be adopted ku kumeka va kheba corruption at all levels ku nga ku ri ka government ku nga va ku ri ka municipality kun'wana na kun'wana ka swiyenge swa mfumo. So leswiya swi ni tsakisini mhaka president va kumeka va tshikelela timhaka ta ku ka administration leyi taku loko hi heta ku vhota ku ya ku tirhiweni and then hi ta vona ku cinca Afrika-Dzonga. So hi leswi ni lava ku swi kombisa ku khensa mhaka ku manifesto ya hina yi fambe kahle lava hi zondaku va nyumile ku tevele ku rhumeleni and ka buruku ta vona swikete inkomo Nemetrini ay mina ku rhumeleni ngumi va zondaku 065-744-3911 kumbe mi bela riqingho 0860-002-543 nongona ku Afrika wa vulavula hi ku tisela wona tweak suka studio 4 Apollokwani hi laha hi nga ko mingiseri wa Munghana Lonene FM hi tweneni ku hi nga kuma 1K twa ku angula ku yini hleka mpfukile botet na vaxu hi pfukile hi ngo bona bot hey a ni nga yimi na n'wina ka mavhiki nyana lama nga hundza loko mi ku a hi tekeriwangi swilo hi lo va nyika vanhu a hi se ni yima na n'wina ma swilo swi cincile mi vula hi njhani bato wa botet a ni ri kaya mahele ya vhiki ni pfumelelana na n'wina 100% ku swilo ho va ku va nyikeni va botet mativa loko mo famba hi layeni liya yo suka a Khosweni mi nghena a Tiyani mi ehla mi ya le Nkoveni loko mi sungula nyana laha ku na tliliniki ku va post office ku va sekete ku va post khoto ku va police station botet swilo leswi swi nga laha hinkwaswo emarhumbi botet hinkwaswo emarhumbi a na ta mi hembela like mbila mina yi vave ngopfu emarhumbi leswi swi vula ku ri a ni nge blame ku hina vaakatiko mina ni blame ku varhangeri va hina va endla yini hikuva hi ndla laha everyday a hi vulavuli hi swilo leswi swi nga ndeka miti botet hi vulavula hi swilo leswi nga xitarateni lava drivaku koho everyday patu leriya a ri ndiwe hi xikongomelo na loko mo languta ku kwala a ni layini yaleyo yi suka kule ka Mamba ka Mamba a ku cheriwa mafurha swi ka swi fambisa swesiya mi kha mi gonya mi ze mi ya fika kwele henhla hi leswo mi ya fika kwele health center na yini mi va mi kha mi swi vona ku a swi kunguhatiwe kahle ku tumbuluxiwa xidorobani xa hlanganani lexi mi ngo xi tshika xi lova botet ni tsundzuka kahle loko hina hi kula hi suka kaya hi ku hi ya vona malayiti hi ku a ku layita kusuka kwalaha ku ya le a ku ri na malayiti laha police station a ku tshama botet sweswi tihlahla xi mile a xikarhi ka sense drata ya police station na gate ya police station xin'wana ni nga xi twiseki botet police station ya hina hi sikisi va ka pfariwa so a ni swi tivi ku vaakatiko va fanele va ya ripota kwihi ni ve na case ya ku n'wana a dya tiphilisi va ku wa ti dlaya ni pfuxiwa vusiku ni n'wi tsutsumisela tliliniki loko ni fika tliliniki botet ni fika ni kuma ku i xinyami laha ndzeni a hi vonani na munhu loyi ni vulavulaka na yi o ni byela ku botet mi nga ze mi tihlupha n'wana loyi ta za mi fela laha ku hava philisi ku hava drip ku hava nchumu ku hava ambulance movha mi tsutsumela ilini se xi pfuleriwe yini lexi vanhu lava ya ku lava vo fika va tshama
Botpete hi le ku hluphekeni mani swi tivi ku ri hi fanele hi kuma mani mina ni zama ku engage na tihosi na yini a ni swi tivi why hi nga tirhisani hi pfunana instead ya ku va langutisa ku loyi i dlayela ku nghena ka radio inside hi lava ku pfuniwa loko hi ze hi nghena ka radio a hi ka radio ku lava ku expose vito ra munhu ku mali endla yini mara a hi tirhisaneni tihosi ta ka hina me vula ku nga va na lava vilelaku loko mi vulavule hi timhaka ta ku nxaxamelo yolo mi nga wu kombisa police station na health center hambi ku ri kusuka kule akani ku hlakalile ku nga va ku ri na loyi a nga kwataku wa ka muganga wa ka n'we ya kwata na sweswo Botpete dlamba siku va nga ta ngheni ta mi byela ku mina na yena hi vulavuriwa ku biha ku ri hina hi tsutsumela ka radio mara hi rizini ya ku loko hi va landza mina I have all contacts ta vanhu lava ni vulavulaka hi vona mara loko wo fonela mukhanselara a ku byela ku sweswo a ni swi tivi i tiva yini hi ku tiko leri ri le hansi ka yena ni fanele ni vutisa mani loko hi yaku a nga swi tivi loko i vutisa lexi va ku leswi ta ku vulavurisa ma swi vona ku swi vula ku hina vaakatiko ho fanele hi tshama hi ku vona va endla leswi va endlaka swona leswi ka swi nga ri ku swona aka misava ya vona mara a hansi ka vaakatiko va lava va nga tiko ra tiyani Botpete swa vava Botpete loko ma ya ndhawu liya mehla hi ndhawu liya leswi mi tivisaka swo khale mi ta vula muku wa hi ntwelelo wa misa loyi a nga hembi le marhumbini laha hi le marhumbini Botpete a swi nge pfuki swa ha lunghini loko ku ri ku hina vaakatiko a hi koki masokisi vaakatiko va tiyani a va yimi sweswi i nkarhi wo vhota a hi vhoteleni swilo leswi nga ta endlela ku swi swa hina swi nga fambi ku na maveriveri ya ku veri police station ya rhurha hi mhaka ku veri i stand number Botpete a hi swi tivi hina swilo sweswo mara hi fanele hi updateiwa hi varhangeri va hina switarata swi le tiyani a swi fambe n'wina va timovha ta le hansi ni nge fambi ni futhi mi nga zi mi ni vhakela you can see Botpete ni kenseri swinene 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i makumembirhi ntsevu timinete ntsena ku bela kahle kahle makumembirhi nkombo timinete ku bela wara ya khumembirhi ntirhi hi lava ku bula hi languta ka timhaka ta switirhisiwa leswi ya mavhengeleni va nge swi fane swi tlhela va commission ya timhaka ta maxaviselo na swakudya na hinkwaswo ve le ku languteni ka timhaka to toleto se hi ta va ka hi bula na vona ku nga ri khale kambe sweswi ku na un'wana miyingiselangile i lava ku vulavula hi timhaka ta gezi a hi twenini ni hlekani minjhani hi pfukeli papa minjhani n'we niko ni vulavula na Chauke ka Mashoti a hi Chauke na problem ya gezi man since hi blokeriwa hi lexa transformer hi Thursday hi reportile a ku ri ku endlekeni nchumu ene sweswiwani ve le ku xanisekeni kahle kahle a ni swi twisisi loko mi ku hayelendle nchumu mi ripote kwihi okay va ni tsaleli message for example va ni byela ku va busy ku na ti-challenge to tala ka lekisani ka area ya hina ene ni nga swi twisisi ku swi vula yini and then because I mean, give me that problem. I transformer from Thursday up to today. So I thought I got a lot of challenges in your area. And I'm going to go to today. Okay, God. Mere me uma kwini? Eka Mashoti. Eka Mashoti, okay. Kama namle. Mata xin'wana xi hluphako. Eskom yo ka yi nga mi byeli. Mina leswi ni nga swi lemuka hi Eskom hi leswi. Loko a mugangeni mi nga xavi gezi loko mi onhekeriwa hi switirhi leswi swi lavaka gezi va koka milenge sweswo ni swi lemukini ni swi lemukile hi ku tindhawu leti ni tshamaka toho na loti ni hlanganaka na vanhu va tshamaka tona ku na van'wani va hetaka mavhiki va mangale ku a ku tirheki ku na van'wani va hetaku a va zi va heta na siku va tile va ta va pfuna loko ni nga follow up tolo ni follow up la ka sub office ya vona la ka Malamulele va ku no swanzo ni ya thwando va ku still the same answer ya ku na problem aka area ya hina so ni nga swi ku what is the implication of so on was one na metro and the poor people I was not from by report of ka local municipality ina kona ka ku hava any structure lexi bela na Eskom because I ta fanele ku lela bo ba ta hisa ka Eskom mara seemingly
a hi swi kona swona sweswo. Ni mi twile papa, ni mi twile na Khensa. Okay, na swona. Enkomo i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko xo lexi ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta mphakelo wa gezi. A hi ni ya twa ku mangu ya wena ya n'weta yimise ku yini sesinkosnat chauke u yime ku lunga ku la ta hetisela nhlokomhaka ta mahungu ivi kusuka kwalano hi languta lava va consumer commission va hi byela ku va ri yini vona kahle ku endleke yini timhaka leti ta peanut butter i mani ku tani khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula. Ya se xikweleti xexo a xi vangangi hi vatirhi project vange government se va nga ta panichi because sweswiwani ma ta ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malofo mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi durheni gezi ra kona i tirhisa 16 days ri vuya ri 1.5 i nga ri kona hi December i fambi hi ti 15 ta December i ye kaya i fambi hi ti 1 loko ya statement lexi ku i tirhise 1.5 from the 1 up to the 15 ma swo swi njhani and ti 15 ta ti pfuki papa na mpundla famba ni na madamu ani nga ko ve ku famba ku dzwi kwalani ka light loko mi fambile light aka light sweswo na jiza pfuka hi 3 light vitu ma hi 5 loko hi ta famba swi le swilo swona bottom Hi kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula. rihlampfu hikokwalaho ka yini mi ta hemba siva ra n'wi va lovorile ka n'wena Va lovorile. o leswi vulaka ku leswi va nge se stressa va nge a vo lo hloma a hi ntiyisi A hi ntiyiso. maphepha lama ni byeleni a tribal ve ri yini kasi A tribal va fike va ku maphepha ya ka hina ma right. se stressa n'wina mi huma ka ndzawulo yihi a mi humi tribal n'we noma tribal la hi tshamaku koho hina tribal ya hina yi le kule na hina maphephe lama a vulaku koho baba hambi ku ri n'we hi xitshamisaka n'wina i nge teki maphephe ya ba wena i ri na nsati na n'wana i tirhisa woho loko vaakatiko va ku va lava swilo wayi a nga tirhisangi at least a tirhisa ya laha a tshama koho Hi kona ku ta korekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. hi swa tsomintsero Munghana Lonene FM nongonoko i Afrika wa vulavula va consumer commission va hi nyikete tatana Joseph Silo ku hi ta bula na vona nhlekani lowu hi bula na vona hi languteka timhaka ta ku na ku chuha ku ongeti ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta vukona bya chemical leyi nga tumbuluka leyi venge hi ntumbuluko wa koho loko ni nga hoxisi ve anaflotin ve ri yi tumbuluka hi vuyona yi tumbuluka ntsene eka vumaki lebyi byi fambelanaka na timhaka ta timanga se ve nge ri chemical leyi yi na nxungeto wa ku yi nga vangela vanhu mavabyi ya mfukuzani hi hala tlhelo yi nga hetelela yi dlaya na munhu yi kumeka ka swin'wana swa swimakiwa leswi swi va ku swi ri na timanga hi yo mhaka ku sungule endzhaku mavhiki mambirhi ya ndzhaku ku humelela va ka Pick n Pay va hetelela va teka swimakiwa swa voho leswi swi khumbaka swa peanut butter very inonane ivi loko va heta ku endla tani ivi ku sungula ku landzelela mavhengele man'wana se va khomixini va nge hoyikho a hi kambisiseni xakudya xin'wana na xin'wana lexi xi nga na timanga ku endla leswaku ku ta kota ku voniwa ku a hinkwaswo swi khumbekaka hi ku tumbuluka ka chemical leyi kumbe ku tumbuluka ka ximakiwa lexi xi nga koho hi ndlela yaleyo ke kumbe xitsongwatsongwana lexi xi nga hetela ku xi vanga mavabyi lama hi vulavulaka ha wona se ivi va ku loko ku endliwa swikambisiso sweswo ku hetelela ku na va ka Woolies va khumbeka tolo kunene se va kha va vitana swin'wana swa ice cream leya voho ya peanut butter va ku a yi vuyi se xivutiso ku nga va ku hi fika njhani ka xiyimo xolexo na ku loko se ti vuya va ku a swi vuyi swi vuya swi ka swi suka kwihi loko swi ri vhengeleni ke ku endleka yini ka xiyimo xolexo hi rindzele boti Joseph Silo
hi vo hi fanele ku hi bula na vona kusuka ka commission ya timhaka ta vatirhisi leyi nga ta va kha yi languta thwi ka timhaka ta hina tanihi vaxavi ku vona leswaku va ri yini ku xiyimo xi tani nako vaaki ke va tshemba njhani ku leswin'wana hinkwaswo swi tshamisekile ngopfungopfu loko ku ri ku hi le ka xiyimo lexi hi nga eka xona hi ndlela yoleyo 13 ntsena ku bile awara ya 12 nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela wona kusuka studio 48 se hi ndlela yaleyo ta va kha hi kota ku va hi twa ku yisa ku yini mahlweni kusuka ka wena ongeti Joseph se va kumekile a hi twenene ku a va hlwerisa yini kwala va ri kona bujo hi ku a hi twana ni nkarhi kambe a hi va amukeleni bu Joseph Nhleka Ihlekani mashaka mepfukeni swa tshamisekile ngobona hi pfukeni mi ni khunguvanyisini mina ni hleketa ku ta vulavula na n'wina hi half past se hi lete hi ntsevu timinutes se ma tisola mi kombela ku rivaleriwa ka mina ya hi kombela ku rivaleriwa ka mhaka yaleyo bujo a hi sunguleni la kahle ku loko ni lekeni ka yini hi timhaka ta swimakiwa leswi swi nga na peanut butter kumbe swimakiwa leswi nga na timanga a hi sunguleni kwala ya se kuna xilo xin'wana le va nge i aflatoxin i poison leyi endleka laha ku natural kwalaya misaveni yo ti endlekelela hi yoxe iko se ya kota ku infecta timanga se loko yi infectile kwalaya mara kanyingi this infection yi endleka laya during harvest na loko ka tekiwa timanga leti ya kusuka misaveni na ku ri tivekisiwa ku yini and then yi kota ku nghena kwalaho se kuna hingo nomboro so for example va ku 10 parts per billion parts se a yi fanelangi ku hindza tinomboro leti nga tsariwa ku ri loko yi ri kona yi nga ti hindzi loko yi ti hindza se yi sungula ku va poison leyi vabyisaka yi endla ku nkingha yikulu se ku kumeka ku ri ti-peanut butter products to hlayanyana yi kumekile yi ri ehenhla swi komba ku ri peanut butter teto ti huma etindhawini leti hisaku mara futhi ti ri humid ku ri na mamati amoyeni se fungus leyi kota ku kula kahle kwalano se manje ti-peanut butter ti kumekile ene ti hlayile peanut butter products ta kona so hi mhaka ku ri ti hlayile swi komba ku ri onge ki nga yi kona nyana ngopfu hikokwalaho hi nge a ti chekiwi hinkwato product leti ti nga na timanga hi kota ku vona ku ri ku endla sure ku ri ku hava leti ti yaku ti ya xavisiwa ti ri na poison leyi se i timanga khale ka hi bujo khale swinene se hi swi tivisa ku yini ku leyi product hi yoho leyi yi nga khumbeka ku fika sweswi mi tiva tingani sweswi mi nge ti tele mi nga hi tshungutela timbirhi tinharhu leti ti nga kona ya i peanut butter leyi ya le Discam leyi va nge i lifestyle ku va yin'wana va nge i KwaZulu superfoods yi kumeka ko tala le a Western Cape ku va leyi ya ka Pick n Pay ya No Name ku va na leyi ya ka Eden and then kusuka kwalaho ku ta kumeka le ta ka Woolworths okay 2 liter peanut butter ya ice cream I ndene so you comment kwala ni sungula no hundisa leswiwani sweswo mingisero Munghana Lonene FM ne tiri hina buti Joe Silolo va suka ka commission ya ka consumer commission ya rixaka leyi langutanaka na timhaka ta hina tanihi vatirhisi na swakudya leswi hi swi dyaka ku nga na ku chava ka ku na chemical leyi kumbe poison leyi kumbe kahle rito ra kahle i chefu
ku na chefu yo karhi leyi yi tikombaka yi ri koho eka timhaka ta swimakiwa leswi swi khumbaka timanga hi ndlela yaleyo sweswo swi endle leswaku ku vitaniwa swakudya mi va tuli va kha va xaxameta swin'wana leswi swi nga hetelela swin'wana swakudya leswi swi nga vulavuriwa ha swoho hi ku hambanahambana ka swoho hi ndlela yaleyo bujo ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta mi hetisela hi timhaka ta va Woolworths hi nga sungula kwalani hi ice cream leyavo se ku na ice cream leya ka Woolworths leyi nga na timanga na yona yi recall-wile ku ta product yin'wana va nge Eat Naked i brand ku ri yi vito ra kona i Eat Naked i na swin'wana swo tala ku na ti-peanut butter leti ti kumaka ti ri aka swipampiraninyana ku na leta ta swithinani so i ti-peanut butter to hambanahambana ta ka Eat Naked leti ti khumbekaku na yona leya ka Woolworths va leti hi nga ti hlaya ta va Pick n Pay na va Dischem se hi la ti nga kumeka ti khumbeka ti ri na yona chefu leyi yona leya aflatoxin se hi tona leti hi nge vatirhisi va nga ha titi a va kheriseli lomu va nga xava kona va ya kuma refund ya vona a wu ze u laveka ku ri u kuma u ri na xilipi loko u ri u khomiwa ku kherisela lomu nga xava kona kumbe ka yin'wana vhengele ri nga kusuhi na wena u ya kuma refund ya koho ka hina ha ri busy yi karhi hi investigata ku ri ku humelela yini swi ti njhani ku ri kinga leyi va koho kumbexani mi ta hi byelana kumbe ku nga na website leyi van'wana va nga landzelelaka koho ku ya vona ti-brands leti ti nga listiwa a ni twi mi vula nchumu hi va Black Cat a ni twi ku nga va mi vula ku yini sweswi hi ku ri a hi si ti-results ta ti-lab tests a ti si huma ti hi byela ku ri tin'wana ti ta khumbeka kumbe njhani hi nge vuli ku ri a ti khumbeki hi nge vuli ku ri ta khumbeka se yo advise vanhu ku ri a va be careful na hi tona na leti hi ngoka hi nga si ti hlaya hi ku ri se ku investigatiwa hinkwato ku lavisisiwa hinkwato ku hi kota ku vona ku ri hi tihi ti nga khumbeka se ya mahlweni hi la ku vona ku ri hi tihi ti nga khumbeka hi tihi to ka ti nga khumbekanga na ku ri ti khumbeke ku fika kwini mara swa sweswi vatirhisi vayingiseri a va ti voni va swi kotaka va nga tshikanyana ku dya nkarhi sweswi ku fikela nkarhi loyi hi va tivisaka ku ri ti khumbekile kumbe a ti khumbekanga na hi website yo website ya hina ya www.thencc.org.za la hi swi vekaka ko swa ti-product recall ni le ku ti vutiseni ku loko ku ve vanhu va nga va dyini seni ku ndleka yini swi ti kombisa ku yini ku mi nga va kumbexani ni ti kume ni dye swakudya leswi kumbexani swi nga va ku swi ri na aflatoxin yaleyi mi vulavulaka yona se a nchumu loyi u na inana leyi u endlaka ku ri wa hlantisa u vanga hi ti-symptom u endlela na ti-abdominal pain na leswi va nge ti-convulsions lowu kumaku munhu ku ri a twa ku vava ngopfu a tlheli na le hansi ya karhi a raha kwalaya na kun'wana laha swa ku ri swi kota ku vavisa na xivindi mara ngopfungopfu leswi vonakaku hi swo ku u ta hlanta kumbe u twa ngaku u lava ku hlanta u tlhe u va na hala ndzeni ka ku nga ri kahle se hi swo u nga ta vona hi swona se loko u dyile u kuma ku ri a wu titwi kahle wo ya ka vadokodela va vhela va languta u tlhe va byela ku ri u dipin swin'wana lexi a wu to ti-peanut butter ka swona kumbe ti-ice cream ya koho ku ri va cheka hi kahle ku ri va kota ku vona ku ri a wu na yona aflatoxin leyi va kota ku vona ku ri chefu leyi a yi kumangi na loko se ku ri na lava se va sungula ku hi byela ku swa voho swi safe swi vula ku va se va kumeni va kume ti-results na n'wina mi va tsarerile ku se mi vurile ku hayi hi yile ya kamba lavawani va kumeke va ri na ti-levels kumbe mpimo wa kahle lowu wu nga amukeleka wa aflatoxin so a hi sunguleni la sweswi hi ha hlaya leti ti nga kumeka ne mara lwa nge yi safe
ku tala va na hina hi vula ku ri hi ntiyiso ti-results ti ri tano se loko wo yi safe ku va ku ti-results a ti si huma yaloyo u tlula nawu ma kota ku lodge complain hi langutisana na mhaka yo fana na leyo ku ri loko a tluli nawu hi ta tirha njhani hi yena se mara vinyingi va information yi ta huma ka hina hi mi tivisa vanhu ku ri ya hi testile hi kume leswi ni vula ku sweswi ni vulavulaka na n'wina bujo a mi se a ku se huma la mi nge peanut butter leyi ya safe hi leyi a ku se va kona ni vule ku na van'wani va ti vitana Tokoman Foods where their products are safe. Swi ta lava hi langutisa yona yaleyo hi kuma ti-results ta kona ku ri tona ta komba hi ntiyiso ku ri yi safe. Hey ya se tanihi vaaki vatirhisi va swakudya leswi mi tsundzuxa yini hi swi tivisa ku yini ku swakudya swa hina swi hlayisekile a swi ngo to swi tsakisa ku chava ka ku leswi se rini a ku ri na mi swi vitana yini listeriosis lembe rin'wana rini ku na sweswi ku na leswi kahle ku kambiwa rini ku swakudya leswi swi le ka mpimo wa kahle wa ku dyeka ku nga se fika leswi hi nga hlangana na swona namuntlha ku na minawu yo tala mara minawu leyi yona i leswi nga endlisiwa swona yi wena n'winyi wena u endlaka swakudya fanele ku ri u endla ti-test and then ku na lava ti-inspector va famba va inspector ku ri u testile ti-results ti ri yini se ku na van'wani va faka va nga testi ku na van'wani minkarhi yin'wana u kuma ku ri va forjile swa certificate and so on mara generally i fanele ku ri vanhu va testa lava endlaka swakudya i fanele ku ri va swi testa ku ri a swi na tona tichefu na kumbe swin'wana swi nga vavisaka vanhu so fanele ku ri va dzumba va karhi va ri ku testeni and se loko va nga testangi swi kuma kanye va kuma leswaku va prosecutiwa ku va chuchisa hi mhaka ku ri va tluli nawu and ku na vo Department of Health na van'wani lava tirhaka ku famba va karhi va inspector na vona va teka tisampulu va testa va vona so mara ti-mistake ta endleka ku ri tano ku va na nkarhi laha kuma ku ri u nga testa hi 10 loko so u hetile 11 u ya fika yin'wana batch u kuma ku ri batch leyi fikaka hi yona yi nga na kinga mara testing yona kahle loko ku heta ku produce batch ku sala sample ya testiwa sample yaleyo ku ri ku vonakala ku ri batch liya u nga yi endla yi safe kumbe yi safe so it's an ongoing process mara still ku ri tano ku pfa ku va na ti-mistake leti va kona kun'wana ku pfa ku va na va lava forja ku maphepha na ti-results kun'wana swi endleka Pujo ni khenseli swinene nkarhi wan'wena ku dya ku engeta ku khensa mina inkomo valava hi bula na vona mingisero Munghana Lona FM i Joe Silolo va suka ka the NCC ku nga Consumer Commission leyi langutanaka na timhaka ta swakudya leswi hi swi dyaka mi swi twile veri mi nga ya ka the ncc.org.za mi ya kota ku twa ku kahle kumbe ku vona nxaxamelo wa swakudya leswi mi vona kongeti swi nga hetelela swi tshamisekile ku swi nga dyiwa kumbe xani swi wela ka nxaxamelo wolowo va nge fana ni mimenyana na sweswiya swin'wana swi nga hlayiwangiku swa timanga veri va ha endla vulavisisi ku fika sweswi a va nge vuli ku swi hlayisekile kumbe swi hlayisekangi swi le ka hina tanihi vatirhisi ku loko u twa ku ri loko hete ku dya twa ingari la ku hlata kumbe twa ku vava khwirini sweswo swa ku taniya swi xiyaxiya swi nga va kumbexani swi ri swikombiso swa ku ku na aflatoxin leyi nga va ku u yi dyile hi ndlela leyo wena u ri yini kambe sweswo ndaka leswi i sweswo mingiseri wa Munghana Lona FM makomba ndlela nakona ku Afrika wa vulavula khume kahlaka senkaye timinati yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na sesi nkosnat Chauke ivi kusuka kwalano hi ta va hi kha hi ya mahlweni hi bula na wena hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona ku ya amahlweni kambe hi leyi mhaka a mi swi tiva ke swa timhaka ta swakudya leswi nako mi vona ke mi kha mi swi landzelela ku fika kwihi matitwelo yan'we hi wahi loko xiyimo xi tatana mina ni vona ku chava ko nje a hi nge dyi na sweswi nge dyiweku kumbe a hi le ku dyeni na sweswi swi nga dyiweku loko munhu a fojara na phepha ku ve a hi hetelela nghenisana ni swi hetelela swi hi fikisa ka xiyimo xa muxaka munhu xolexo i mhaka yin'wana kumbexani leyi hi nga tsakelaka ku va hi twa ku wehe n'wangulo wa wehe wu ri yini ka mhaka yeleyo 0860 002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM
banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 sweswo mavula tani va ri timhaka leti a hi fanele hi languta tanihi vatirhisi hi twa ku mi angulamu ku yini ngopfungopfu ka timhaka toleto ta ku a ni kan hlayela ni vona lava va tokomani va nge vona swakudya swa vona swi hlayisekile va vulavuli na vateki va mahungu hi migqivela kambe ke ku ya hi vujoveri a ku se huma papila kumbe tsalwa ra ku komba ku leswi swakudya swi basini ni vula hi swakudya sweswi swi khumbaka timanga hi ndlela yeleyo hileswaku a hi swikombiso swa ku kumbexani misava ya hina ya heleka hi rini ka heti ya timanga timanga tin'wani timanga ta omisiwa ti tlhela ti ya pfuxetiwa ti swekiwa kambe veri letiwani timanga leti ti kumaka ti kurhenyana fangi liya ku kurha lokuya ku nga hetelela ku hi fikisa kwala hi nga koho hi ndlela yeleyo 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana vayingiseri lo nhleka vuto wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hakenda mbe ka nongonoko wa n'wina lowu ntlangu wa va swakudya exinete va na khomfene nyana swakudya leswi dyiwaka masiku lamana hi swona kahle mi vona yini loko mi ku hi swona kahle ku ri kahlata i mavhiki mambirhi lama nga hela ni hleketa ni swin'wana a hi karhi a tshamaka twa ku va va khwile vhiki hinkwaro ivi ku na swin'wana nga va ni tshikisa swona a nga ha swi yidi mara ivi a va kahle mina va ni tisa ku problem na swakudya leswi leswi vo tinyodisi letiya nakona swi nga na challenge nyana yin'wana yi nga ku na yona a yi swi kahle kambe xivutiso ku ta va ku mi ze mi nga ringeta ku swi hundzisela ka van'wani swi sweswo hinkwaswo kumbe mi yo swi tshikisa sweswo ni swi hundzisela ka van'wanyana then un'wana i za ni hlamuseta ku n'wana i ri khwile n'wintshwa ku nampundzu n'wi ndlela miliwa njhani before eschoolini a ku ne n'wi ndlela ku tinodisi leti vitaniwa hi tibrand ta mavito then a karata ni tshikisinyana i yimanyana ivi ni yi vutisa lasta vayi a nga ha ri ngopfu hi marhumu and swi vandla na manyokanyokana ku na problem ya swakudya na mina ni n'wana wo tirha hi swakudya a hi hlangana ti-challenges teto mawundla ni nga timix ka swilo a ni kuma ni xava product yin'wanyana kwini ni xava yin'wana kwini ivi ta swi mix-a filter makoki leswi swi ta fika swi huma le na le na ka endla mixi hi nga tasty hinkwalani then ku tata maphepha famba business sometimes kuma ku i xava brand yo karhi a ni contract costing na costing ya xava bench nyana leyi nga ku swi swa ku shipping nyana i kota ku ndla ti-product to tala hi ndla commission so swakudya swi na problem too much loko swo langutisisiwa kahle ni vona nga ri na xitikoxo loko ya vanisa swona masungula na metelo vuto wa mina khenseli swinene nkarhi wa n'wina hlayiseka inkomo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ta vuya hi soma mahlweni ka leswi khalanga phet matebula eka Afrika wa vulavula ya se xikweleti xexo a xi va nga ngi vatirhi project va ngi government se va nga va panichi because sweswiwani mati ya ku ri 50 rand yo xava xinkwa yo xava malafu mambirhi ntsena sweswiwani ma swi vona swilo swi durheni gezi ra kona i tirhisa 15 days ri vuya ri ri 1.5 i nga ri kona hi December i fambi hi ti-15 ta December i ye kaya i fambi hi ti-1 loko u nga statement lexi ku i tirhise 1.5 from ti-1 up to ti-15 ma swona swi njhani ende ti-15 ta ti fuki tsapa nampundzu a famba na madamu ani nga ko ve ku famba ku byi kwalani ka light loko mi fambile light aka light sweswo na diesel pfuka hi 3 light vituma hi 5 loko hi ta famba swi le ku tirheni swilo swona bottom hi kona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela kolosala
timinete ta mune ntsene yi va awara yan'we i mahungu ya misava na nkosinathi Chauke a hi ku timikisela mena 0860002543 hi twa ku un'wana muyingiseri la nga le ku anguleni i nga va khe angula eku yini hi ndlela yoleyo teto timhaka ta tiko ti yime hi ndlela yaleyo a hi twi un'wana muyingiseri nhlekani vera va se fika leswaku timhaka ta swakudya ta hlupha ta hlupha ngopfungopfu loko hi nga langutaka ku xiyimo loko xi titani xo vula ntsena ku loko se vanhu va fane va tikuma va kha va kuma swakudya leswi van'wani va tlaku loko i languta ku kuma ku swakudya swa ko a swi hlamuseleki ku nga va ku ri swakudya swa muxaka muni van'wani va kota ku ti endlela swakudya swa voho hi voxe ku hetelela ku va ntlhontlho un'wana lowu na woho hi nga langutana na wona muyingiseri wa mehe kumbexani hi leswi na wehe i nga ta ku loko swi languta ku ya mahlweni vona ku hi pfuneka njhani hi ndlela yaleyo mi nga rivali n'wina mi nga a Joni ku munduku i sikunkulu ra n'we loko swi langutiwa ka timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi veri mina tiawara ta nhungu hinkwato mi ra gezi munduku aka doroba ra Joni ku ta ka ku lunghisiwa swin'wana ku ya hi va ka Eskom sa hi tivi ku swi nga va swi vula yini swoleswo hi tlhelo ra timhaka ta mphakelo wa gezi wa vona loko va ku nhungu wa tiawara mi ra gezi hayi na swi tiva a swi endlekerile hi rigiyani vhiki leri nga i ndzhaka vhiki leri nga hundza hi mugqivela swi endlekile va ku ri famba hi awara ya mune ni mixo va ku ri ya vuya hi awara ya mune ni ndzhenga so wa swi vona ku loko xiyimo xi titani swi hetelela swi fika ka xiyimo xolexo xa ku se ku hetelela ku va mhaka yeleyo yo kombisa ku ongeti ku na ntlhontlho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa gezi hi ndlela yeleyo a hi ku timikisela mena 086 a ni kumbexana ni nga kuma muyingiseri wo hetisela ni nga siya ka mahungu ya misava kambe ke swi tikomba ku kha ku la hi tirhelaka kona a hi kona laha ka ntolovelo ta hi khomela muyingiseri wa mehe swi ta tolovela ivi hi kota ku va hi ya mahlweni hi ku korhokela hi ndlela yoleyo ha ri ka stage 2 xa load shedding xa lexi xi nga ta hela halaya ka awara ya mune loko se ta khupukela ka stage 3 kambe ke xivutiso ka ha ri xolexo muyingiseri wa mina ku ri laha u nga kowe timhaka i tingani ngopfungopfu ka swakudya ku na ku chava ka ku ku nga ri khale hi nga tikuma se hi kha hi dya na leswi kumbexani hi ntolovelo a hi ta ku a hi hetelele hi swi dyile hi ntolovelo mi ta hetelela mi ku a swi dyiwi un'wana muyingiseri loyi i ri botpet se timanga to gayiwa tona ku endliwa yini hi tona leto kandzela miroho a ni tivi a ni mhaka leyi ku vulavuriwaka ngopfu hi yona i ku ka ha vulavuriwa hi peanut butter a ni tivi ku nga va swi vula yini a ku botpet mbutise xivutiso xa kahle a na dlaya hi swivutiso kunene botpet mbutise xivutiso xa kahle na mina ni dye ngopfu ene ku na problem ya swixopani leswiya swa le makaya va ha ri na swilo swa nkarhi lowa swa covid a va swi susi loko ku ta swipikitere va fonelana va pfala tishopo ta vona i Kenny Chauke kusuka aka Ndhambi loko ku ri ku switani ma swi tiva va mangaleni a va mangeleni hi ndlela yaleyo veri mina ni nge vuli ku ri tinese va lo tshama hi ku na yona mirhi a yi delivery ka ha ri nkarhi titliniki hi ndlela yoleyo kambe hambiswiritani awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu lama hi nga tshembisiwa wona hi mani nkosinathi Chauke mina na wena hi ta vuya yisa mahlweni na nongonoko wa Afrika wa vulavula endzhaku ka mahungu walawo lawa ya landzelaka na nkosinathi Chauke ya nkosinathi sweswo miyingiseri Munghana Lonene FM makomba ndlela languta ka ha ri nhungu timinete ntsena yi bile awara ya 13 twana ku na ntshikelelo wa njhani laha handle la loko swi ta ka timhaka ta loko ti ta timhaka ta swakudya twana loyi botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mina na swi twisi ku ri faneke ha dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swo swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa
me uthi ni mara etse ku esa kwa twala ko atla hey twala bot pet na mumelerisa loko yerini phela na me ana stwisi ku ri faneke a dyayini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa aya vaxumi botpet na le ka muhumelerisi no khensa ntirho lowu mu endlaku wa khenseka swinene impela palamende ya rixaka khalangu ka timhaka ta swakudya ne ta khoma xivixivi xikulu loko mina ni yi langutini hi ta khoma xivixivi hi mhaka ya yini 1 mina a ni tshama ni vona lavo famba va kambela swakudya aka swiphaza swa va makwavo wa hina mara vo ta hi le handle ka Masomaliya a ni tshama ni vona kha va ku na vanhu va ta kambela swakudya or yini so naswona sweswi swi nga va ku ri swin'wana swi nga ta hisa aka xiyimo xin'wana a hi twa ya ti-peanut butter yini and then se loko va recover vuvabyi lebyi na yini hi vula sweswi van'wani mi nga kuma ku va ha ri na tona ti-peanut butter a swi se fika ka vona so khalanga daswano ka ha ta tika ku le ku tikeni loko va ku South Africa movie va vula sweswo swo fana na sweswi ku le ku ekitiweni na inkomo khalanga avuxeni botpet mina no kombela ku vutisa swimakiwa leswi loko va ku sweswi swi nga sweswi swi sungule ku makiwa hi January kumbe hi December na loko timhaka leti loko ni gugula ti kombisa ku swimakiwa leswi swi le tixopeni swi kumeke hi vo ti 3 ta February and namuntlha ti 27 ta February so ka hi nga tivi ku loko va ku sweswi va vula February kumbe January na mara ka maka expire date hi vona hi ku va ri i July 2025 ku ka hi nga tivi botpet timanga a ti na vuvabyi khalanga problema hi laha ti mikisiwaku kona laya hi mhaka ku khale a hi swi kota ku dya timanga timbisi khalanga tin'wana hi tlhela ti nga kandziwa na xigugu hi dya ti nga mikisiwangi na swin'wana mhaka yi kulukumba khalanga leyi karataku kwala ku mikisa kwale ku va hlanganisa na swin'wana kwalaya maswona botpet so ka tika khalanga va hi onhela timanga mani inkomaswi hi sweswo mingisero mkaraloni FM 12 timinete ntsene ku bile awara ya 13 hi lava va nga rhumela ti-voice note hi twa ku va ri yini ku xiyimo xi titani kambe luya i ntatile luya ni tala i yingisela swilo i swi twe ku ri ku vona i hele matimba ile a nga ha swi tivi ku hi ya huma njhani ka kambe khensa swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice notes ti kota ku fika hi kota ku va hi tlanga hi twa tlhelo ra n'we ra timhaka ngopfungopfu loko kha hi languta timhaka ti nga ka toho ta swakudya i mhaka yin'wana yo tika swinene leyi ya ku swakudya swi na nkoka swinene se loko swi ri na nkoka swi kutani swo vula ntsena ku tanihi rixaka ho fanele hi va na vuxiyaxiya hi va na vukheta hi vona ku loko se xiyimo xi titani xi vula ku hi fambisa swa ku yini hi ku loko u languta kavula swa vava loko i twa ku kha ku vulavuriwa ivi hi nga swi tivi ku leswi va vulaka swo hi swihi ma hi vona mhaka kona botpet na muhumelerisi loko hi yerini phela na me ana swi twisi ku ri faneke a dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi nyama hinkwaswo swa khalanga pet mathebula eka Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero mngananona FM un'wana mingiseri loyi a hi twenini ku yi angula ku yini nhlekani hi pfokeli mi njhani papa mi twali nga ri ma va xikoteleni mana mi twali kahle mi le ku chayeleni ne botpet a nga nghena ma tiva weekend leyiwani a ni ri hala Durban deep hala vo tipota lawani ya
botpet ndhawu liya a ku le ku tsakiseni xiyimo leswi nga hi xiswona xena mi vula yini loko mi nga ku tsakisi mativa vanhu lavani va ti-illegal mining ne leswi va nga ku swi endleni laha swi mi tsundzuka hi Friday mi humelele ku nya ku ti tsakiseni kun'wana kwalaha ku xavisiwaku swo tala ya loko ni tshama laha swibamu leswi a swi ba laha mukhukhwini yi nga laha botpet swi tele ngopfu ku ri vanhu va tshama ri ku tsutsumela loko a tshamanyana thavheni vanhu va tsutsuma loko a tshamanyana un'wana wa va tekele tifoni a swi tsakisi ende lexi nga ni hlamarisa mahlekani loko na ha ku fika laha a ku ri na masocha mo tala ngopfu mara a vona tshama ndhawu yin'we va ri group mara na madyambu leswi va swi bisa swona swibamu hi mugivela nampundzu loko hi pfuka ku na mfana wun'wanyani loyi a ri ku swekeni ka vuswa a mukhukhwini loko a ku wa phama ku ngheni bulete yi fika yi n'wi ba khwiri u le ka ICU wun'wanyana na yena u duvula voko u ri u huma hansi a ground u ri va khomiwe hi stage van'wani va masutu kwele pakati yena ri Mzimbabwe mara wa Ndebele veri va hume va ri sikisi van'wani va duvula milenge va chaniwa hi xibedhlele va huma kwele hansi na vona veri hi vanhu lava nga ku lwisaneni sweswi nani nga ku vasuthu va hala Durban Deep va ya va tekela van'wana swiyini se va yi sala va nghena hi kwalomu va hlangani kwele hansi u ri ku na vanhu vo tala ngopfu va nga fa botpet a ku le ku tsakisa swibamu leswi nga la botpet a ku le ku tsakiseni na ni hembi xena I'm sure vanhu lava ni nga vona va duvuluwini that Saturday i 3 wa vanhu kwala ka lindhawu leliya kwalaha ka ndhawu yaliya mo special laha mukhukhwini laha mukhukhwini ku na mimbovambova laha mukhukhwini yasi a ni swi tivi ku maphorisa va swi tivi maphorisa mina ku na maphorisa lama botpet a va le ku tirheni ntirho wa vona hi mhaka ku maphorisa a va vona va kha va nghena laya loko va nghena va ya ka sweswiya swa mabindzu ka kona leswiya va nga ku endleni va mikisamikisaku hi swo misava liya va ta fika va yima ndhaka karhi va famba loko va ku va tala vona masocha ingaku masocha ma nga ma ri wexe ma nga ri na maphorisa na maphorisa ma nga swi tivi loko va byela maphorisa va tala maphorisa ku na lava fonelaku vanhu lavaku namuntlha hi le ku tivi ma swi vona ku vanhu lava va kha va tsutsuma leswa vava botpet leswi nga ku humelela a ni swi tivi ku nga endliwa yini a ni swi tivi kumbe va ngo yisa masocha va tshama n'hweti hinkwayo a ni swi tivi ku nga endleka yini botpet swa vava swi leswi nga layani a wa ha tshami na wena u ri free ku loko wo tlela u nga twangi xibamu hi siku na vurhongo byi nge khomiwa hi meli ku twa bullet no hayi ni mi twini bota mina eyi a ka tika ni mi twini okay swona botpet 0860002543 va vula tani muyingiseri va ri swa mama i 17 timinete yi bile awara ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana muyingiseri loyi nhlekani hello papa ayi minjhani botpet epfukeni n'wina minjhani bota mina hi pfukile a khensa kumbe loko ma xikala vito botpet se mi tumbela mani a rets tanana to hi tomerini ku ri siku rin'wanyana botpet a na tsundzuki last year mfanekele mi vulavula hi press rin'wana ra le mariveni mari vona laha berile mifambo laha vanhu va nga le ku akakeni so so a ni ta ringete ku tumbuluxa vayingiseri ni vanhu lava nga xavaxava estence laha ku ri hi December leswi a ni ri kwala makaya ni vone notice yin'wanyana a yi humele delta tsaring municipality va kombisa ku ri illegal ku va vanhu va aka lahaya so mi kuma swa ku vanhu sweswi leswi va ha ri continue va ha ri ku yeni mahlweni karhi va akake tiyindlo laha swi nga leswi ku ri mfumo loko se wu ta va berile va ta ku ipurasi ra heli ku va ta va koti ku va yisile tiyindlo ta vo swi ta va simple ngopfu n'wina swi ngo mi vava mina yindlu n'we a ni n'wina va tshikeni va ti akele hikokwalaho ka yini n'we mi vona swi fanela ku mi va tsundzuxa because na swona yindlu ya durha munhu u investe mali yin'wanyana ku tala ngopfu u vekise mali yin'wana ka yindlu and then mfumo va ka department of agriculture loko se va ta va ku na vanhu lava va ake nkarhi hi nga swi lavi laha epurasini ra hina va ku namuntlha se havusa hinkwaswo leswi swi nga laha maswona swa ku semanjeni vanhu va ka hi va ta va karhi va tlhelele ndzhaku kambe xo sungula n'we mi ti a mi na vito se hi swi tiva njhani ku i ntiyiso sweswo kumbexana n'we mo va ku chaviseteleni van'wana ku va nga ha kumi ti-customer loko a mi lo vula mi ku hi mi pet mathebula ni huma ka lava va nga endla xikoxo xa Berlin a hi tsundzuxa ku vanhu va nga ha endli hi mhaka ku hi ta faya tindlu ta vona swa antswa loko mi tlhela mi va xikala vito ma swi vona ku ko va ku n'wina mi le ku fambiseni propaganda mi onhela un'wana business
hawa a hi swona swilo leswi vutlhari se okay a hi sunguleni na n'wina mi vavi yini loko mina yindlu ya mina yi ta bitumuxiwa a ni n'wa mi ngheni helo ni vava hi ku n'we mi ta va mu wistekelekile ya ni westa ya mina mali mina ni vilerisa hi ku n'we a mi lava ku va na vito loko a mi ri na vito a ni ta ku leswi mi swi vulaka swi na ntiyiso kambe loko mi nga mi tumbela yi a ni n'we mo tsundzuxa vanhu hi n'wi John Maluleke mi tsundzuxa vanhu se mi tumbela ya ni sho kumbexani no tshemba ku ri kumbexani nga ta fani nghena ka siku rin'wanyana ni va ni ri riti ku va ni va ni vito hayi mina na sweswo propaganda loko ku ri va hi propaganda vulani mi ku meheme wa sanko meheme wa yini meheme wa yini mi vula vito loko mi zo mi titumbeta ku ni vula ku he va ka yini a hi vulavuleni ntiyiso i mani a nga tumbelaka ku tsundzuxa vanhu phela ku mina ku ze ni vula na vito ra mina la i mhaka ku swilo swi ndzi vulaka laha ni va ni nyikiwe matimba ya ku va ni swi vula na swi tiyo matsvo hi mi khalanga pet mathevona ni n'wana a ri simati wa jimi wa xitlhanga wa maxingiritano wa xijajana makunene wa ndandasi se loko no tani fikani ku hayi ku ri kumba ni xikala vito la ni la ku ta ku ni ta ma haxela vito ra mhani tiveki vonani hi ta va na nhlawulo hi n'hweti ya mudyaxi siku ra 29 mi ta tshemba i ncini xi nga ta mi tshembisa ni kha ni nga ni ma swi twisisa mara leswi ni vulaka kumbe kumbe ni swi vekangi kahle a ni tivi 0860 002 543 hi ndlela yaleyo a hi ku timingiseriwa mehe ku i angula hi ku yini ku nga ri khale ni ta va ni nga ni bula na tatana Eric Mathebula kusuka ka ndhawu ya dyondzo ya masungulo a Limpopo botpet na muhumelerisi loko hi herini phela na mina a na swi twisi ku ri fanekele a dya yini kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi tinyama hinkwaswo swa a ku na munhu a nga chavi ku fela taku a nga karhele ku ri ku valeni a nga ha swi tivi ku fanele ku yini mingiseri wa mina wa siku loyi ni tatile na ku yimani vito ra yena a ni tivi a nga vulanga a nga zanga lava ku vulavula hi vito ra yena i lo lava ku twisa ku xikongomelo ku ri a ku nga ri ku mi tshikelela miehleketo mingiseri wa mina a ko va ku ni mi tisela hungu matsvo ku hi langutela ku bula na tatana Eric Mathebula kusuka ka xiyenge xa vufambisi eka ndhawu ya dyondzo ya masungulo va vulavulaka ntsongo hi timhaka ta ku hlawuriwa ka tihuvo ta vufambisi bya xikolo va ta hi pfuna ku twisisa ku nkoka wa kona wu kwihi hi ndlela yaleyo ku hikokwalaho ka yini hi fanele hi va ka xiyimo xa muxaka walowo mingiseri wa mina 0860 002 543 ku loko na ha rindzele vona va nga swi kumeka a hi pfi hi twa ka wena hi twa wena ku u angula u ku yini eka nhlekani lowu wa namuntlha 22 timinete ntsena ku bile awara liya ya 13 hi ndlela yaleyo un'wana mingiseri loyi nhlekani mi njhani papa hi komi njhani butete buta mina hi pfukeli mi salele hi minete na hafu mi rini n'we ni la vulavula hi mhaka leyi ya swakudya leyi ya mata me ni tirha hi swakudya ne ya butete vanhu va no vanhu vo ntima ne hi ta fela aswakudyeni loko hi vulavula leyi ya timanga na ta mi komba na ta mi nyika xi example hi nyama va yi tirha koho mi kuma ku loko mo vona voroso mi nga nyenya no dya botpet ku na swilo swin'wana va nge MDM swi ndliwa ti-mechanical debone meat swi ku gayiwa marhambu ya huku na ti-skins leswaku nala lonkulu wa butchery i nyama so they will cut all costs ku va nga hoxi nyama yo tala loko mi ya a vhengeleni mi fika mi ku mi lava ku xava voroso mi kuma voroso ya vo 150 yi ri a xibaketani yi ri yikulu ku a ni be ni kokela kasi a ku na nyama ku tirhisiwa swilo swo swi ndlaku swi hi vangela mavabyi swilo leswi wa butpet kambe a ni ku na spikitere kasi swi ndla yini siku rin'wana butpet ni hlamale ngopfu eka hi a hi testa product yin'wana ne n'wini wa vhengele ni nge ri vuli vito ra vhengele ra kona hi endla loko hi heta hi fanekele hi dra hi ta testa n'wini wa vhengele a nga zanga a lava ku testa butpet swi mi komba yin'we ene target market hi hina vanhu vo ntima maswethu ye a nga mulungu a nga dyi no dya because wa swi tiva ku leswi a swi xavisaka a hi swona swi vula yini swi vula ku lava va nga hi rhangela a va hi khomangi kahle
a va hi khomangi kahle Buthpet a ni va nyikiwa na ticoco Buthpet mara swa ticoco hambi mi nga vulangi na hina vumbhoni bya sweswo kambe ni vula ku a va hi khomangi kahle loko ku ri ku va mara va le ku zameni va twi but Joe Silolo va hlamuserile ku ku na swipiktere swi yaku swi kambela ku vona ka ku endleka yini ku na n'wana nga vulavula Buthpet wa mingiseri wa heta ku huma a hi khale a ku va fika ka mavhengele ya le makaya na ya vahlampfa loko swi veka so a va fiki kumbe swi te njhani ku mavhengele ya le makaya ya va ya vahlampfa hi ku a hi swi tiva ku na le ka Khethani ku na le ka Mgari ku na le ka Dlodloma ku na le ka Makhi hi fike njhani kwala hi fike mhaka lolo wa hleketa Buthpet mi vula yini hi lava ka ntimeni halolowa hi fike mabusiness lama a ma ri kona mara hi nga mateki ma yisa kun'wanyana vo va fika va teketela makete lowu hinkwawo swin'wana hambi u nga ri lolowa ku hleketa Buthpet vanhu lavawa va tirhisana hina a hi tirhisani like for example ni nga fika sweswi ni va na xiphaza ni huma ka Mageba ne ya ni nga fika ni va na xiphaza kun'wanyana ani mara hi price leyi nga ta ni ya xava yo ka vacation care a ni nge swi koti ku ni fika ni va bita vanhu lava they've got a buying power va xava va tele va xava in bulk and then loko va fika va manipulate market munhu wa kwala muakatikweni wa muakatiko a nge swi koti ku kumexa price ya vona na yena a nge swi koti because they buy in bulk and then va fika va determine ku hi ya xavisa matches hi 50 cents n'wini ka u xavisa hi R1 I make the profit because at the end of the day n'wini fake mi stock mara loko ho khomana hinkwenu hina va mabusiness a hi nge va mabusiness ve le makaya hi twanana hi pfunana loko ya ku xaveni hi xava xilo swi tele in bulk we can beat them but loko nga swi va na sweswo hi nge sport ende swakudya va ha to hi dya swakudya swa khaka Buthpet ni mi tweli botana kheso swinene a ka tika a mi ri na eli kwala Joni ka hi le ka Mageba vele ku nghenze tiphayiphi le kaya n'we ma ha ri Joni tika ra mina le Ngonyama mini Johnson so Buthpet famisa sweswo eli loku Johnson ya no mina mani ri tichara a wu nga swi tivi ni ri tichara ni Johnson na nkosi na zita ni Johnson hayi nkosi na Choko nkosi na Choko le vukatini nkosi na zita ni Johnson ka hi tirha na va tatana Hayeka i Hayeka Mavonta ne ka hi tirha na vona a Ngonyama la hi ya fika hi dyondzisa na le Giyani hayi na le Hanyani Thomo hi ndlela leyo na le ka Masiza ya le ka N'waxinyamani kambe hi tweni ni lomingiseri nhlekani enhlekani Buthpet minjhani sesi wa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa ni lava ku rhanga hi ku mi khensa Buthpet na muhumelerisi kwalani nongonoko wa Afrika wa vulavula mativa a ni wu misi minkarhi hinkwayo loko no va ntirhweni ni endla nkarhi wa ku tshama ni ta yingisela yipi hayi ha khensa swinene i munghana wa mina lonene ni kumeka ni ri haleni Boksburg na tala ku nghena ni nga va ni misa hi minongonoko yin'wana kambe na wu yingisela swinene hi mhaka ku va wa hi aka mi wu khomile ha khensa swinene na ku va mi hi kwenda ka yini ka ayi mativa hi ve ri na khensa swinene ku va hi va vutisela ivi riqingho ri va tsema kambe hambi swi tani khensile sesoveni khensile hayi anakeni tinhlayanhlayo ti vula sweswo ku lava yingisela ngopfu Afrika wa vulavula i vaxisati ku tlula vaxinuna mara lava nghena ngopfu vaxinuna ya kambe hambi swi tani yana ni mahlweni mi yingisela sesi ha khensa swinene ku va mi yingisela swinene a hi ku twi muyingiseri wa mina ni na muyingiseri wa mina wa siku kambe na la ku twa wehe ku hi nga kuma un'wana ku nga ha ri na un'wana kwala ni cinda lava a hi fanele hi bula na vona tatana Eric Mathebula kusuka ka ndzawulo ya dyondzo nkarhi lowu a hi va vekele woho hayi wu herile a va khomangi foni swi nga va kumbexani va nga byeriwangi ku ku ta vulavuriwa na vona hi va lava nga va thola kambe hina hayi hi va lavile hi va foyinerile ivi hi nga va kumi se a hi fanele hi va tisela nongonoko wo hlawuleka wa ku hlawuriwa ka timhaka ta tihuvo ta vufambisi bya swikolo
ni ta tsundzuka va kombisa timhaka ta ku ri nongonoko lowu wu ta va khotisiwa ka n'wina hi va MEC wa dyondzo manana Mavonelo ra Makhanya. Huvo ya vufambisi bya xikolo yi na vutihlamuleri eka mafambiselo ya xikolo hi ku ya hi swiendlo swa Afrika-Dzonga Act 84 of 1996 leswi swi katsaka ku antswisa swikolo, ku seketela vadyondzi na vadyondzisi na vatirhi ku antswisa tidyondzo. Nhlawulo wa huvo leyi yi fumaka xikolo SGB wu ta va kona hi ti 1 ku fika ti 31 March 2024 ku sukela exifundzeni xa Limpopo. Ku komberiwa vatswari, vadyondzisi, swirho swa nseketelo na vadyondzi ku va kona eka nhlawulo. Va ku mi ta hoxa xandla eka vufambisi bya xikolo. Hi kombela swikolo swi tiyisisa leswaku nhlawulo wu famba kahle, wu vonaka mahala no ringana. Ku nghenelela eka nhlawulo swi veka eka xiyimo xo yimela ku tlakusa swilaveko swa dyondzo ya vana va xikolo. Endla ku hambana hi ku tirhisana, hi nga endla swo tala ku antswisa tidyondzo. Hungu leri ri tisiwaka wena hi ndzawulo ya dyondzo exifundzenikulu xa Limpopo. Lava hi fanele hi bula na vona i tatana Eric Mathebula, a va kumekangi. Hayi ki kumekile i kwa kasi ani laveka hayi ku na nkulukumba van'wana ngeteni ku byela leswi. Both na muhumelerisa loko hi herini phela na mina a na swi twisi ku ri fanekele a dya yini kahle kahle ku swilo leswi hinkwaswo ka swona swi na mavabyi, tinyama hinkwaswo swa aya nkulukumba leyi le matimba kambe swi ri tani a mi ri hi famba no hi nga dyi nchumu ya tiyimele awoxe a ya vulameli etlhelo ro